into eyenzekile izolo sambili sayo-raider e-extension 12 e-ward 29. Sicale khona sakhipha abantu bangaphandle. Sathi masikhipha abantu bangaphandle saqhubeka sabakhipha izitolo zabayi-8 siloko sikhipha abantu bangaphandle, but kube khona nje ukuthi ukulwa nabantu nomphakathi wala ekhaya salwa kwaba nezinkinga nje eziba khona. Kuthe makusuka lapho endleleni kwaba khona ama-threat abakhona vele. So since from last week kube nama-threat ukuthi ngizigade mina nabantwana bami. Kuzigadeni kwami imashi angeke ihlale ikhona, so imashi mayiphela ngizosala ngiwami bazongikhomba kahle. Azange ngikuthathele inhloko lokho. Kwaba khona abantu ebazayo kimi bazongitshela ukuthi kunama voice note akulabantu and bazi yonke into engikhulumayo egroupini mangireporta. So kuthe makusuka lapho azange ngithathele inhloko nako lokho, ngazi ukuthi hayi ama-threat nje andlulayo. Into eyenzekile izolo ntambama ngabo 7 kuqhume isibhamu ngapha ngasesitolo. Ngazi nje ukuthi mhlambe i-hijacking because ihlala kulezi ndaba nje zama-hijacking kulamalanga la. So azange ngisinake, ngavele ngakhiya umnyango. I-partner yami ithe mayibuye emsebenzini yathola sikhiyile, yamangala ukuthi why sikhiyile. Ngathi mina ngive isibhamu yabona, so azange ngis-understand ukuthi esani, so that's why ngikhiyile la emnyango ngamvulela. And then sahlala sabukela i-TV nabantwana kwaba right. Ngabo 10 besibukele ibhola, lithe ibhola liya ku-half ngase decide ukuthi sihambe sekamereni solala. Sashiya abantwana bahleli la e-dining room, sahamba saya ekamereni solala. Azange kuphele even 20 minutes singenile ekamereni. Uthe kungaphelanga 20 minutes singenile ekamereni kwaqhuma isibhamu, kwakhala 3 ama-shot engiwazwile ayi-3. So athe mawakhala lana azange ngi-understand ukuthi kula endlini because bantwana bathe mabagijima bahleli la e-dining room, bona sibashiye la e-dining room. Bagijima bashona ekamereni ukuthi kunesibhamu esichumayo. Masivula sathola ukuthi kunamabhuleti la endlini akhona e-dining room, ekamereni labantwana, ekamereni la ebadubule khona. So azange siphume ngaleso sikhathi leso because besisasaba. Around past 10 yes to 11 yes kwaba khona gunshot esibezwayo, kwaba khona ukudubuleka okukhona emzini, more especially womuntu oyi-leader ye-march. Alright. So now kwatholakala ukuthi kuna 7 bullets ezitholakalayo lapha endlini ezidutshuliwe. So maye siwumphakathi siyakhala ngenxa yokuthi lesigameko sokudubuleka asicali. So isigameko engathi sithanda ukuyiphinda ngoba kube khona odubulekayo emaplotini. Lapho sithole almost 5 bullets endlini. So kulo sidubuleka kokwenzekalayo futhi manje sithole 7 bullets. Bese kukhona okunye ukudubuleka okukhona okwenzekile eClarinet. So okusilethe la eForceman is because thina sihlale inambeni sireporta la eForceman. So okhona eClarinet sizoya nakhona eCliffontein. Sophia sibeke ukukhala kwethu ukuthi sicela ukusindiseka singabantu basekuhlaleni, sicela ukuthi sibe safe. Manje mfoka lokuphela skills malungene emlonyeni, ngabe kuzo zonke lesigama ukhona mhlambe umuntu owalimala? Cha, okwamanje ukulimaleka kwabangakhona okudutshula nje izindlu mhlambe lokuthi babhaci basendlini mhlambe asazi, kodwa mara umuntu olimele akekho kwamanje. Kunabantu labahambe bayasithusela ngoba sibizi ngemash bahambe bayasithusela ukuthi bazosibulala. Then omunye wethu naye bamngenelile, omunye wethu naye bamchumisele ngezibhamu kulamaviki aphelile. Sihamba siyathuselwa kungenxa yenu mphakathi, naniphumani nisisize. Kurong lento ukuthi sizophuma sisodwa, siphumeni sonke mphakathi wase-Witbank. Sihambiseni lamabhenki la dash, wonke umuntu ahamba abahamba kusibona abala. Masiphumela ngaphandle sekufike abantu, sengifonela abantu ukuthi beze bazonginceda because angi-understand ukuthi kwenzakalani. Mabafika masithi siyaphuma sobavulela igate, sithola ukuthi kune ekamereni lomntanami kunama-shot ayi-7 ebawadubulile, and then ngaphandle ama-cartridge akula siwathole khona. So angi-understand ukuthi why ngithagethiwe because mina bengithi ngisebenzela umphakathi and angikho yiwani kulento lesibanengi, so why specific kube yimi i-target?
Because lento engiyenzayo mina bengithi siyenza into yokuthi izosibenefita sonke silwela umphakathi wethu, silwela izwe lethu ukuthi libuye ngakithi sikwazi ukuthola umsebenzi. Angisebenzi mina, ngihlala nabantwana abayi-3, abantwana bami bayafunda, abafunda eTown, angikhoni ukubabhadalela next ngendaba ukuthi imisebenzi iyaphela, umsebenzi wangiphelela. So lento bengiyenzela ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngikline izwe laselethu ukuze ngikwazi ukuthi ngithole umsebenzi, ngisebenzele abantwana bami. So manje mase kwenzeka so angi-understand ukuthi why i-target ibe straight kimi. And enye into engayithanda ukuthi amaphoyisa ayasifeyila kakhulu. Amaphoyisa afikile izolo masiwafonela but angibhalise i-statement sakhona siphelelanga, and kungaphelelanga kwakhona i-statement sakhona bathe bazobuya namuhla mase sibafonela la basitshela ukuthi i-docket selithethwe abanye abantu bazobuza ukuthi bobani bathethe lelo docket le. So mina ngifuna ukwazi ukuthi uma kuso ngithola kanjani justice for mina nabantwana bami, because ngihlala nabantwana, i-safety yami kuphi makuso, because mina ngazi ukuthi ngisebenzele umphakathi, because akukho mali ngitholayo kuyo yonke lento engiyenzayo. So bengicela ukubuza ukuthi njengamaphoyisa umthetho wona uthini kulento yenzekile, because kudutshuliwe endlini yami 7 bullet. Kuloko amaphoyisa anginceda ngani, i-justice ngithola ngani, i-safety yami kuphi lapho, ukuthi akumelanga beze bazo-check-a ukuthi ngi-right of njani. So njengoba badubule namuhla ngeke basabuya na, mina isiqiniseko saloko ngisitholapho ukuthi angeke baphinde babuye la endlini yami, or ukuthi ngihambe estradini ku-safety na ukuthi ngihambe estradini, or sekumele ngihlale ngizivalelile endlini na. Enye into engicelayo, bengicela nje ukuthi umphakathi awuyekele ukuba mamenemene, mabayekele ukuthi bathengise ngathi ebantwini bangaphandle, because lento esiyenzayo siyenzela abantwana bethu ukuthi nathi siphile impilo engcono. Abayekele ukuthi bathathe izinto bayothengisa ngathi ebantwini bangaphandle, because lento esiyenzayo asenzeli ukuhola or ukuthi kukhona okusesikuthola emaceleni, senzela ukuthi nathi siphile impilo engcono, nabazali bethu baphile impilo engcono. Abazali bethu bahlulekile ukuthi babe rich, nathi siyahluleka, sinabantwana bethu nabo kumele baphinde futhi bahluleke ngenxa yokumenemene bethu thina ma-South Africans na. Why singabambani sibe into eyi-one, silwele into eyi-one sonke, izwe lethu ukuthi lishintshe ukuze kuzoba notshintsho e-South Africa. Ngiyabonga.